bapak-bapak, ibu-ibu, saudara Dunsana semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi al-atyabin wa sahbihi al-muntajabin. با عرض سلام و احترام خدمت همه شما مردم و عزیزان حاضر در جلسه و شخصیت‌های حاضر مطالبم رو آغاز می‌کنم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh masyarakat Pariaman, yang saya hormati seluruh pejabat yang hadir dan para tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. با اینکه ایران بیش از 10,000 کیلومتر از پریمن فاصله دارد، اما شما در قلب ایرانیان قرار دارید. Meskipun jarak antara Pariaman dengan Iran hampir 10.000 km, namun hati masyarakat Iran di sisinya terdapat masyarakat Bengkulu. Mereka mencintai masyarakat Bengkulu, Pariaman. Pariaman syahr man ast. Pariaman adalah kota saya. چرا شهر من است؟ Kenapa saya sampaikan demikian? چون من مسلمانم و همه شما مسلمانید. Karena saya adalah seorang muslim dan penduduk